palabas. Nalaos ti pungtot ni Esteban, ibisan na nakita dagos ni Lolita. Kat apaman asimrek dito iti mansyon apagtananda, kakaasin na kinabkabil na. Pagat atapan ni Esteban ti asawa na ang makisingsing narak iti sabali a lalaki. Ni Esteban Gabriel a politikas tila kabaknangan iti ini, at timitlaan nagawan nga amana tinang panagan, kat impasurot da iti apelyido da Gabriel. Napanaganan nga rod iti San Gabriel, ti lugar na ayan ti kalawaan a kataltalunan, asakupon ti Hacienda Gabriel. Iti panagpasyar de Esteban, kan ti katalik na ni Benito iti kataltalunan. Imbilin timon una akaduan ng tunagsiim iti karabyan na. Tatakwatin da, no asino da iti maatap na gipuspuslit iti apit na apagay, na inawagan na iti switik. Ket itagagayem, denggan iti tuloy tinobela tayo anapauluan. El Uro con Sangre! Panatakaw kayo brutos! Kamakatan ni Stallion! Kasla po mayabang tinabatan na! O may tatalon! Hindi ka daw! Paglasap kami itibakan si Torod! Ang sarang gabayaan brutos! Ang kakamong iti akikinabagan! Langgo ka! Sino nga tagay na tignan iti kabalyaw? Ni kadi Senyor Esteban! Minsa Benito, ama ka lang! Kung guna na ano ni Benito, akatalagdayay! Mga smut namin! Malawan! Kay kitaan tamangan nusan ni Benito! Hamangan kitday na ni Senyor Esteban! Kapwanda ngamin aya, no da Senyor Esteban kan Benito jagaday. Apaya dito nagpakita no may da dito'y away. No, nagsiinda, isuasanda nagpadlaw. Anak tidas kaya kabalyo. Anay ko, natukusan disikad ko. Adda man nagkong aga-ariwawa. Adda nakakita ka nga. Ditoy! Adda, ditoy! Tulungan ka! Uday kan Benito. Anyangan pinag-aramid mo, aya. Di nakbabalawanan, Pedrita. Amam lang arod akakasyak nga agituturedin. Ay, si Kagayam kayo, nakita niya natin nagitikabalyaw ito, bakas tituran. Makalob, nalaing ka mamulo. Ilutin na kuma. Nangaligin na pasama kaya. Agasam, adayo kami ng nakita ni Tikaslaim, paano pa nagtaragay sinakaya makabalyaw. Uray ka na, agbuwaboy, di bukod nan. Ado pa'y lalabid mo, alakay, mate. Kita mong tibulo ka, ha? Nico. Alam niya ka Benito. Sikatag ka sa pulang itutulong. Sikatay na tinatangsit. Alan ama, umasibig ka dito'y papag. Ano? Adi sika, Pedrita. Pulsaan nila kayo, Mau. Anay ko, di mo ital magtanasakit. Alam niya ako kalog, Benito. Imatake na tiruan nila kayo, Mau. Dahil nagsakit. May mulagat ti may samatak. Hindi nagsakit. Nagadukat nga alagti mo na yalakay.
Alay ko. Iluto mo na atin ang buwasikit ka! Oh, si kagaya man ang Pedrita. Dumanan ka. Ay la, senyorita. Kasla madandanagan ka. Ahwan gayam, ayan ni Benito. Itay pa'y ngor-orayin ka asawa. Kwa, isungarot ki mayak, taumay ko iba kaasan ang makaumay. Kan, no api adi na kaumay dito Villa, idirabi eh. Alang nga Ruhad, umay ka. Ada iti sa ayan di asawang Pedrita. Ay na, ay, Diyos ko, ispalad na. Umasidag ka, adagos kan kwa na. Tapno di ad-adda nga akpunton. Uwan, senyorita. Umasidag ni sila dito'y. Pagsalsalot-salot ka! Ay, uwan, senyor! Umaya kon! Senyor! Pasensya ka, no sikat ipangidas alag iti pungtot ko ni asawan. Napatid ti pagnami ko may dirabi, nga maapay adi may dito'y Villa. Isungarod ti ibagak, senyor. No apay adi nakaumay ni Benito. Awanan ti balor ti bagam, tanapalabasan. Saan na may subli ti naglabas ng narabi? Senyor. Hala, pumanawan ni Sika. Jakayat nga makita na itangopam. Senyor. Pumanaw kayo ti sangwa! Uwan, senyor. Ala, bayang tasyak dun ti mangilawlawag. Agyamanak, senyorita. Oh, alam da ito'y. Nayon ti pagpaagas nila kay mo. Yudong yun, tapno mataming anaimbag. Ay na, agyamanak manan, senyorita. Naimbag ka unay. Anya ti maimbagada dyan na Pedrita, mi amor. Ha? Muchas gracias. Sikat tinagdamag, mi amor. Maamakak namin amang ibaga. Anya ti ginagara da jay. Apay na saan na nilakay na ti may. Porque agikat ka din nakatalek iti asyenda. No, mi amor. Anya nga rod ti ginagara ni Iso. Nablo ka nun ni Benito. Gaputan natin nag-itinagsakayan na akabalyo itinapan kayo ijay turod iti malam. Nablo ka nun, mi amor. Anya? Inarayat ka nun dagiti manalon. Kat adda ita ijay balayda. Dayjay na injo. Kunggunana. Kasta ti ibagam ijay napudno akatalak mo iti asyenda. Gunggunana. Kunak. Tapangas dayjay na tao. Palangguad. Naal-ala na. Mi amor. Saan na dayjay na pangas ti pagsaritaan ta ita? Masiguradok. Adda kayat na ita. Iso akas da unay mananti panang lailo na kanya. Kailiw ka una yan, mi amor. Italaing manen na may kanta iti kastoy na oras. Yuti mo. Por favor. Talaga nga at manen kayat na. Isa kasta. Mi amor, saan aditoy? Mabantay di kwarto. Awan sa bali na tao dito'y Villa. Nagawid dagiti muchacha. Awan met ni Benito na pasaray o miyan iti basit na balayda na pinaramid ko. Iso na oray sa dino tanagin na yat. Pwede. Anya? Manchak. Mapantay di kwarto. Tiloka.
Surot kiti kwarto. Anyan ti kastoy akasasaad ko. Ay ayatag unay ti asawa. Yap, apay akastoy ti aramidan na kanya. Tunggal masapon na. Kaya rigan na titigre nga umatake. Aramidan na ti amin akay kayat na. Adi naman na panunutin ang masakitan na. Kaya rigak manen tinaramas, iti namin adu-adaras, iti namayan na kanya. Kanayo na kastoy, malipad nagkalaysa kami. Diyan pa'y nananam ti samit ni Anat, nga ibagpagadag iti nasawaan. Ikaw umaaktif umapaditi kama. Inakagtigwas. Kasla nakarugrugi kakiti panagriknak. Gapa iti na may ante asawang kanya. Diyos ko. Naging gadkaan at ipanagiptor ko iti sidong ti asawa. Dirumbang akas ta ti damagag iti bagigan. Gapata ay ayatag ni Esteban. Nagdagan ti turok na. Panawak latan dito'y kwarto mi. Nablesan laing to'y sikat mo, binitaw. Awan napitaran na to lang mo, akasiti, bagbagam. Uwan nga ta, mayon nat kumatan, nupay nasakit pa'y laang. Agan ang nagkangamin no kwa. Di mo pagdadarandanan ti saplit mo iti sakaya makabalyaw. Tapno, di na kaysa. Di ka man mangisuro ang lakay. At daya padas mo nagkabalyo, takong di suro kakit din kanya. Dapadas ko Tada kami ide, dagiti nadutukan a gerilya, iti babaan day di Emilio Aguinaldo. Kasla, makititak pa'y latin na pasamak ide. Barito ak idin a panawan. Imbag, tadyak na iraman idi anatay. Kadno si Morsoro kakmat kat iday, nakipagsansanay kadagiti makon ko na, balaha. Huston? Saan mga tila is-istoryan mo adi nakapapate? Niya, nagloko kan pinitaw. Kastaki din ti bagam kanya nga adayaw alaglakayak ng musika. Kadno ag-istorya kay mananiti saan ang nakapapate? Makauma kayon? Agawit kayo kay din? Pedrita? Pedrita? Agaso! Pedrita! Pedrita! Matalugayang, senyorita. May kapten di pilaway. Sarade! Kaduan na ko, ma. Sa dino, senyorita. Kayat ko timapan itiayan ni mamang. Ngam, kayat ko nga dakaduak. Isa ko yugan nak, ha? Oo na. Mabiit na ang taso kataktutan diling ko. Kan mga laak iti panyo. Sige. Ay ngam, dumanon ka pa'y, senyorita. Nagpodo ti darang ti init. Saanan? Dito yaklatan. Sige nga, Rod. Mabiit aklaan. Orayan kan, Pedrita?
Da senyorita Lolita, kan Pedrita dagiti naglugan iti kalesa. Papananda nga ta. Hiya! Hiya! Kamakamot ti kalesa nagluganan da. Damagit mo sa dino ti papananda. Hiya! 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 Da kaya ti gastoy na maararamid binito. Apay, senyor, imaraw manen ni Lolita na di man lang nagpakpakada. Ha? Ha? Lokha-lokha day dyan na babae binito. Kaya't nansamanen ti makabil. Senyor, nakita't idakin ni Pedrita nakalugan iti kalesa. Anya? Naglugan ni Isuda iti kalesa? Napananda? Diyan mo, senyor. Kinamakam ko ti kalesa, tagdamag ako ma. Ngam jakon nakamakam, edi kalat nga da bagun ang nagsara iti kalsada, kat nalingdandan. Edi makaalis ti bagaw, jak nakita idan. Oh, may sakamat na mulo! Senyor. Intong maminsan, nasaysaya at langan na di ka agibagan o awan na pintas sa barag tinaramid mo. Dispensar nak, senyor. Gusto! Awanen ti balor ti bagampay ta di mo idam nakita pay, binito! Sayang, Pedrita. Di ka naabutan ni Mamay. Napanit gayam iti ayan ni amiga na Margarita. Wala rod, senyorita. Si Kaman, no surutan ka ijibalay da Doña Margarita. Saan eh, Pedrita? Ang mga napagawidin nakmat na adagos. Tadi na kaya nga ijati pagsaritaan niya, maipapantan niya. Aguri ka man, senyorita. Madlaw ko ang kaslad ka pa kariribukam ka. Talaga nga adda, Pedrita. Ngam, kaya't pala nga agibaga iti sa bali. Ha? Apay nga yan. Ibagam mo anya ti problema. No amok, no adda ti itulong ko kanito, no awan. No, awan. Nilaang mamangko ti amo ka makatulong, kan makapabangir kanya. Isa ti amo ka makaibaga na anya ti umno nga aramida. O sige, saan ka pilitan amang ibaga kanya ti problema mo? Urayot mo kaano ti panangibagam. Agyaman at Pedrita. Lopay kas ka. Dawatot ko matitulong mo. Ha? Di ka magdanagan. Saan ang paglabinita ti problema? Maragrag sa kanak. Gapo ito da ito eh. Ang madanagan akman. Diyak namin ang mundo kabaulakwan na saan. Ala. Ruan yaman day ka a problema, senyorita. At akalayon iti sibay mo amang salakmigan ka. Ay, marin sa game bagak ah. Kasano ko masalakmiban ka. Imposible. Agyaman na kiti pa nang isakit yo kanya. Agyaman na unay. Ibawad ka pa ilaeng dito istalyon. Kita ilaeng no adari tatabir na ni amigo Alfonso. Oh. Nagsamit laki dito para gis-isam na ita babae. Buenos dias, Senyor Esteban. Ala, gusto ka di matlagi Espanyol ko, Senyor Esteban? Ha? Apay apangaton, pababain nakmat na nakitaan, Senyor? Ha! May sakamot nagraraman. Saan na bagay iti kasken ka naglaklak iti arat tagsao iti Espanyol? Ibabam lang iti kalidad ti Espanya. Ha?
talaga suplado rin tao. Bandido! Bakit ka nakasama ka? Tulisan? Delikado! Ako pusan ka man amin at anak ko! Pagpagay ka man nga tan! Diyos sa malangasay! Kaastan ka kami! Anya tinapasamak itiday kagong gaway. Gagayem, diliwayan at arabayan to'y kabarbaro anubela tayo anapolwan. El Oro, con sangre! Insulat para iti radyo ni Leti Astudillo Aquino. Direksyon, Jun Ributaso. Technical Supervision, John Ligligan. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y may istasyon. El